lagi puisi ya. Kayak banget. Ayo podong oge. Entong. Pelit amat sih ya. Kesel aing. Hah? Kesel? Oh. Hah? Kesel? Terus ya itu oleh dijangkit ke kebon. Eta geus ya. Pelit amat sih. Geus aing mangkat ah. Kali goblok. Duh, ya, adek deurna ku aing. Nyengsol tah sia. Goblok eta budak. Ku aing buka HP aing. Goblok. Apa? Duh. Duh. Bantai terus. Wah. Sia. Sia naon? ML was ya. Aing tuh. Gabut aing ulah sia. Sakuana sih kesukaan itu goblok. Nampak tuh anjir, pokoknya yang tumat teh. Anjing. Nampak doang. Udeng euy ikutan me. Doi nampak. Itu piye? Nampak tuh yang tuh. Udeng deh. Nampak doang anjing. Kalem sia tuh. Ada. Wah, cepat. Bisa. Pokoknya eta budak ku aing mun boga HP. Itu ge mun boga HP aing. Dulu tuh nih ku aing. Teplek yang bawaan. Nasib. Di mata boga HP mah. Kepo. Anjing aing balikeun ah. Goblok suwe. Salah ini. Aduh. Aing balik ka ditu bakal gantinya ya. Nasib. Sabar ya Allah. Ditep ka dieu ya. Dieu ah. Ditu kamana ya? Mak bantuan, Mak. Halo. Hah? Kesel? Iya. Ya. Kan leh. Halo. Nampak tuh tuh. Udeng kerame. Nampak doang. Mulus doang. Saur sih kan nampak. Enggak lah sia ngomong. Nasib jelema teu boga HP mah kos goblok. Anjing. Mak bantuan mak. Atur nuhun tonton video kami. Jangan lupa subscribe dan like and share. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Atur nuhun.